इस बरी आनी ट्रॉफी आमच्या सराच्या हातात द्या या आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमच्या हाताने ती महिना फाव करता. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. हे सर्टिफिकेट तेव्हा असं बरोवलेलं असा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स इंटरनॅशनल स्टार आयकॉन अवॉर्ड 2023 प्रेझेंटेड टू मिस Antonietta Di Mello, Antonietta Maina, singer, actor, front runner. In recognition of outstanding achievements, excellence and experience in chosen field of activity by Dr. A. Nagnekar, PhD, USA, DUK, Lions Club International, MJ Plan President, Lions Club MAPSA 2015 to 16, Chairman of N Institute, HMCT, Porvoli, Madhya Goa, India, 22nd July 2023 या कमावा केल्या तुमचा जो बरे करून म्हणतो.